سلام اول نجات چاخو دمه خوش بید و برنامه خود امی بحثا پیواجوی آشتی و جواک دموکراتیک بکن افدمه که نقاش تنکرن دیویژن پیواجو چما ختمی حکومت AKP دستاتاری AKP چما پیواجوی ناده مشاندن درباره و مجالیده چند داخلی گرین کنه وقتی که به بیراوجی 27 آذر الامرالیه برای گله کرد برای عبدالله جلان به هیئت دم پارتی و هیئت دولت را جوینک بکاته بو یعنی هر سه علی لوی داره جوینک نزدیکی 5 ساعت 6 ساعت بک آنی بون اولوی داره نقشه کاتبو چکرن یعنی پیمانه کاتبو چکرن و لگوری و پیمانه اوه پیواجو بمشیه لوی پیمانه داشتی پیوست بو که حکومت AKP گاوین قانونی باوشه و دربار استاتویا برز عبدالله جلان دا هن تشت ورن کرن یعنی هن گاو باوشه ورن آبتن لبره تشتک نبو پشتی ویه که پنج گلانه رهبری تفگر آزادی داخلی یک دا و همان روزه سروک مهب دولت پاچه دیش درکت گود پیوست کش بو جلان استاتو یک بره ناسکرن و حشته گلانه جی وان گوته خو هن کی نرمتر کر عالیه کرجی یعنی تفگر آزادی جی داخلی پی هفدان و گوتن حکومت AKP ناخوازه پیواجه بده مشاندن تشتین پیوست ناکه گاوین پیوست ناین آبتن روزه سه گلانه جه برز مراد خالیان گوته بو جانا فرا گوته بو جالیه اف پیواجوش عالیه AKP و هاتیه جمعداندن هاتیه سکناندن و پشتیوان نقاش و داخلیانی و پیامان هن لبو تفگر چه بو هری داویجی Tayyip Erdoğan dağıyeni da ام پشت پیواجوین ام پیواجو بدن مشاندن لیبل اوی چا بدن مشاندن چی گاوان باوجن اما دکاری ممکنه درباره وان تشتنده تشتک نگوته بو او روزا 24 گلانه برای گله کرد پرس عبدالله جلان را هیئت دم پارتی پشتی دمها نزدیکی دمها چو امرالیه لودره هفدیتنک بگانی او درباره و هفدیتنه دا داخلیانی پروین بولدان هیا دو لوانه به مناسبت جشن قربان بشتاری برنامه که بو برز پروین بولدان دبیجه اوید دمک نزدیک تا قانونی ورده سر و مجرم راوستن هر وا Tayyip Temel endamı alikare hevseruka giştiye Dem Parti u endama seyre ve bira Dem Parti deriya aslan derbari Navaroka peymana 27 adrede da dahuyeni dan eme servana jiravastin yani peymanek çebuli İmraliye 27 adare ledve peymane da çehebu u nahav peva ev peyman pekvere anna naha pervin buldan debeje pervin buldan debeje evet قانون یک برای درخواستن جبود جاره که یعنی تن جبود جاره که جهفت هشت خالان قانون بیگ بره و لگوری اف قانون بیگو من نویش علیه حکومت AKP و دستاتاری AKP برای درخواستن و وری آماده کردن ببین امرالی لوی داره لسر و چرچوه به برز عبدالله جلان راجی نقاش برای کردن جبر که بیوست برز عبدالله جلان جی و قانونی قبول بکه برژی چرچوه و قانونی هاتبو بوتن هاتبو نقاش کردن تشتکی نو نینه و لگوری که پروین بولدان دبیجه لگوری که پروین بولدان دبیجه اوه اف قانون جبو جاره کی پیکوره و راست یعنی اندام رخصتن یعنی به پیوا برز پروین بولدان داخل اوه دم خواستن اوه ورن ترکیه یا شهرن هن ولاتندن yani hin velatından eğer mesela bejin ki endamı ki rehastını ne endamı ne velatiye Türkiye bet karar velata gidin herhalde duy çerçevede beje o pişti cejne kurbanı yani şu vadt kade evi pevajo bilaz vere meşandın civinu hevditin pek veren o ev taslak yani ev çerçeve ko hati amadakirin evi luedere disar brez Ucalara var nikaş kırın, peşkeşi brez ucalara kırın. Deveje 24 gulane da le İmraliye 3 saatta me brez ucalara hevditin pekani rawşavi baş bu. U nafazı pevajo var dreş kırın. Lezgini ev gavarın abetin. U yani işte peviste varın kırın brez Abdullah Calan ve duhazınha lgori ve çerçeve yani ve kanuni çerçeve ev kanuni ki evş bu care ki derkeve çiye berece hatı bu gozun dibara dibil divem disa bir bakın yani kanuni ki evre derkhastin bu tevger ya bu rekhastine jber ko lgori
hükümeta yani guri devleta Türkiye endambına rexistine suce kanun henin divê ev kanun werin betal kirin lê eger ku werin betal kirin ew ê hinek rêxistinê din jî jê sûd werbigirin ji ber vê sedemê kanûnekî ew were derxistin ku ji bo rêxistina ku fesix bûye yani tamam mesela PKK hebûye ama PKK natine xwe fesix kirî wê demê de divê endambûyîna rêxistina fesixkirî jî nesûc be yani kesekî ku berê endamê vê rêxistinê bî û ji ber ku niha ev rêxistin tune ye êdî ew ê nêdarizandin yani ceza jê ra were nedayîn Ca di vir de tabii ev çerçeve çi be nabaraka ev çi qas bixurt ve çi qas pêvajoyê re bidê dersid em diyan nizanin çima ji ber ku ev endamên rêxistinê ku hetanî niha tekmişîna çekdarî dane meşandin bi taybet ya jê ku li dervayê welatin lazim e ku biçin bikarvin tevlî siyaseta demokratîk bibin û berê aliyê dewletê digotin hinek rêvebirin hinek nizam çinin falan bivan ser vî warî de ew ê li hevhatinek were kirin neyê kirin nizanim lê ew vana jî werin müzakere kirin yani di vir de niha qonaxa komitê de ne tişta herî girîng ew e ku hikûmeta AKP vî kanûnî derxê bi vê meclîsê û di meha şeşa û heftan da yani Hezîran û Tîrmehê de ji ber ku Tîrmehê de Meclisa Türkiye dikeve tatilê û eger ku meclis bikeve tatilê êdî ew ê bimîne payîzê yani cotmehê ji ber vê sedemê eger ku hetanî meha hefta herî dereng ev kanûn hat amadekirin û birîn îmiraliyê li wê derê Rêza Abdulawî Calan jî erê kir û hanîn meclîsê li meclîsê jî hat erê kirin wê demê mirov dikare bêje pêvajo ew were meşandin eger ku wiha nebe pêvajo êdî ew ê çawa bibe çi nebe yani kes nizane ya rastî di vir de mirin naxwaze gotinê wisa yani giştî bêje lê ew ê çawa çebe em viya nizanin lê ew ê nemeşe yani werxuye yani ha ja piştî axaftina Pervîn Buldan dixwazim behsa peyama Tayyip Temel û Derya Aslan jî bikin ew jî yani Tayyip Temel ji medya xeberê re Derya Aslan jî ji Mezopotamya ji ajansa Firatê re axivîn anefêra biborin niha li gorî van her du peyaman di hevdîtina pî heftê adarê de ji bo ku pêvajo were meşandin yani ji bo merheleya duyema pêvajoyê nîqaşên berfireh hatin kirin û her du alî yani aliyê dewletê û aliyê Kurd Rêza Abdulawî Calan û Dem Partî ji wê derê li ser nexşereyekî lihev kirine û li gorî vê lihevkirinê jî lazim bû di gav bayên avêtin gava yekem kanûn amadekirina kanûnê yani ev kanûnek Pervîn Buldan bas dike û gava duyem jî li gorî daxuyaniya Tayyip Temel û Derya Aslan dibêjin û daxuyaniya duyem jî ji bo statuya rêbera bû ji bo ku şertê ku di nav dayê derfet û mîsyona wî baş were yani bi aliyê kanûnî were pênasekirin statu yani û diviya bû hetanî meha nava Nîsanê orta Nîsanê ev bata amadekirin û bibir biçûna îmiraliyê li wê derê bi Rêza Abdulawî Calan re jî nîqaş vata kirin li ser vî tiştî yani her du alî jî mutabık bûn lihev kiribûn lê belê aliyê hikûmetê ev tişt pêk nanî û hevdîtin jî hatin sekinandin pêvajoyê hat cemdandin Derya Aslan dibêje ji ber ku AKP hikûmeta AKP ev pêvajo yani kir qurbana siyaseta hundirî niha AKP hesaba çi dike anketa dike em ê bibin desthilatdar mesela CHP falan bivan ji ber vê sedemê hat cemdandin lê niha êdî mirov dikare bêje ku li wî tevgerek heye yani pêvajo ji nû ve hatî destpêkirin lê ji bo ku ev destpêkirina nû bimeşe û bi rastî jî pêvajo êdî pêk were yani tiştê pêwîst pêk werin divê ku AKP vî kanûnî derxe niha her tişt girêdayî vê kanûna ku divê AKP derxe her tişt niha girêdayî bûye ji ber vê sedemê rojê pêş girîngin em ê binêrin ka wê derxin dernexin niha nîqaşên dawî û rewşa dawî a derbarê pêvajoyê de ev e valê nîşa bimînin xêr û xweşî